Zaječar i Gitarijada neraskidivo su isprepletani i povezani decenijama. Najdugovečnija rok manifestacija na Balkanu rođena je iz ljubavi i entuzijazma grupe mladih ljudi koji su se okupljali u tadašnjem domu JNA. Utemeljivači Zaječarske Gitarijade bili su braća Moša i Bane Radenković, članovi benda Zlatni prsti. Napravio sam Gitarijadu, prve nedelje svirali su grupe iz Zaječara, druge nedelje grupe iz okoline, Bor Negotin, Knjaževac, Jagodina, a treće nedelje je bilo finale. To je bilo četvrtkom i petkom. Znači četvrtak, petak, subot i nedelje dom JNA je bio prepun. Ja se radujem. Radujem se svim i gostima, a najviše se radujem onima koji se takmiče. Kolika je to šansa za mlade? Pa velika šansa i bila bi još veća da nekako priđemo onoj koncepciji koja je bila u startu Gitarijade. To znači da su glavni glumci na Gitarijadi neafirmisani bendovi i njihova muzika. Gitarijada je rođena u januaru 1970. godine i u početku je održavana 2 puta godišnje. Ostalo je zabeleženo da je prvi pobednik manifestacije Vis polovine srca. Bilo je mnogo publike, mnogo navijanja, kao na fudbalskoj utakmici i sad to je neka značilo nešto u to vreme. Ili da si dobar đak, da si dobar sportista ili da si svirač u nekoj grupi i onda gde ćeš jači kad si pobednik Zaječarske Gitarijade, narednih 5 dana si glavni u gradu. U to vreme Gitarijade su nicale širom tadašnje Velike Jugoslavije, ali je samo Zaječarska opstala. Ubrzo je prerasla lokalne okvire i postala respektabilna manifestacija koja afirmiše mlade muzičare, a pobeda je bila ulaznica u svet poznatih. To je uspela grupa Mama Rock, to je uspela grupa Galija, kasnije je to uradila grupa Ops iz Smedereva, to je Ninković, tako da to je zapravo i cilj Gitarijade, afirmacija neafirmisanih muzičara. Slavu i popularnost stekli su i drugi pobednici, poput Bjesova, Kazne za uši i Niške Galije. Stare trude, kaza trude, kapne đavo odnese. Nismo ni bili svesni šta će se dešavati u narednih 40 godina, gotovo od momenta postojanja Galije, odnosno 37 godina od momenta kada je Galija pobedila na Zaječarskoj Gitarijadi. Tako da, čini mi se da nam je Zaječarska Gitarijada nekako kao sudbina. Galija sa Ribljom čorbom i Kerberom čini čarobni triling koji je najviše puta gostovao na Gitarijadi i čije bezvremene hitove sada u glas pevaju neki novi klinci, kao što su nekada njihovi roditelji. Zaječar je školovan. Zaječar ima ovu Gitarijadu koja daje mogućnosti da dođu muzičari svih profila, znači svih državnosti, bezgranična priča. Mislim da bi Englezi dupe dali da imaju nešto slično. Kao što ima Zaječar. Jedan je bio Woodstock, jedan je bio White, a Zaječar traje već 46 godina. Zaječar ne mora u Evropi, on je već u Evropi i u svetu. Držeći se osnovne rok niti, Gitarijada je kroz vreme pratila i muzički ukus publike, ali je svih ovih godina negovala muzičku autentičnost demo bendova. Jednoglasnom odlukom žirija, pobednik 55. Zaječarske Gitarijade, Direct Drive! Ako reći ne poznate, kako mi sudite, na ovako prestižnom događaju nam to baš izuzetno mnogo znači. Svih ovih decenija mladi bendovi nastupaju na festivalskoj sceni sa najpoznatijim domaćim i inostranim zvezdama. Sve to Gitarijadu čini jedinstvenom i prepoznatljivom rock manifestacijom.
Mislim da je za mlade bendove dobro da učestvuju na ovakvim festivalima. I moj sin ima bend, a tek mu je 20 godina. Nije lak početak i nama je bilo teško kada smo počinjali. Zato mislim da su festivali dobra stvar da se bendovi predstave publici. Svaka nova generacija imala je svoje idole, od atomskog skloništa i parnog valjka do discipline kičme i dubioze kolektiva. Se stvarno jako dobro provodim i smatram da je Zaječarska gitarijada jako važna za našu kulturu. Ja se sećam gitarijade na košarkaškom igralištu, gde je bila posebno, po meni, draga grupa Civili. Pamtim 83. kad sam svirao na toj gitarijadi i moja grupa Kišobran je tada bila druga. Pobedila je Nova zemlja iz Valjeva, sadašnje Neverne bebe. Ovoliko emocije, ovoliko ljubavi i jednostavno mislim da je napravljena najveća stvar što je Zaječar održao tradiciju i što se desila gitarijada i što je rock'n'roll pobedio i što je taj princip slobode života pobedio. Na neki način Zaječar sačuvao tu dušu rock'n'rolla, publike. 8 generacija se promenilo od tada, ali oni još uvijek znaju pesme koje vole i na neki način čini mi se da je to za sve nas iz te generacije još uvijek pokretač da nešto snimamo, da radimo i da budemo na bini. Zaječar je postao nekako brendiran sa ovom gitarijadom. Danas su mi na granici, na ulazu, čak makedonski ovi službenici, carinici su mi rekli idete na Zaječarsku gitarijadu. Kažem da. Znali su. Svaka je za sebe posebna i drago mi je da svaka nosi neki svoj poseban pečat, beleži neko vreme kroz koje prolazi. Na vrhovima prstiju, na moje srce stavan si. Prvi put sam svirao na gitarijadi, ja mislim 78. sa Ribljom čorbom. Imao sam 18 godina tad. I posle sam puno puta svirao, nisam brojao koliko, ali mnogo mi je drago da se održao festival sa najdužom tradicijom u Srbiji. Gitarijada je ugostila najveće svetske muzičke zvezde kao što su Saxon, The Cult, Nazaret, Uriah Heep, Laibach. Hi there, Serbia, Billy Idol here. Steve Stevens, myself, and the rest of the Billy Idol band are coming back to you. We'll be at the Guitar Festival Zaječar on June 30th. Be there. Nastup Billy Idola 2018. godine bio je najveći spektakl ikada na Zaječarskoj gitarijadi. Zanimljivo je da je Billy Idol zbog bolesti otkazao veći deo svoje svetske turneje, ali ne i nastup u Zaječaru. Od 2012. godine gradonačelnik uručuje ključeve grada rokonačelniku manifestacije koji simbolično vodi grad tokom trajanja festivala. Rokonačelnici su do sada bili Bora Čorba, Galija iz Kerbera, Bruno Langer, Neša Galija, Zlatni prsti, Radomir Mihajlović Točak, Peca Popović, Žika Jelić, Billy Good. Čuo sam za Zaječarski festival još pre nekoliko godina. Znam da je najstariji rock festival i da se održala tradicija. Ja predstavljam one ljude koji nisu nikad bili na bini, ali su 50 godina pridržavali binu u raznim neprilikama i olujama da se ne prevrne.
i da oni koji su na bini mogu svoj talenat i svoje vrednosti da predstave svom gradu, svojoj državi i šire. Gitarijada nije zaboravila ni one koji su deo sebe utkali u decenije njenog trajanja. Po legendarnom Kosti Čaušu, koji je punih 30 godina bio alfa i omega manifestacije, nazvana je jedna od ulica u gradu. Njenim utemeljivačima Zlatnim prstima 2016. godine uz ključeve grada pripala je čast da otvore jubilarno 50. izdanje ove rock manifestacije. Sam ja nisam znao da je tako teško kad se odlazi zauvek. Moša Radenković je preminuo 5 godina kasnije, a 2021. godine prvi put je dodeljena nagrada za najbolji vokal koji nosi njegovo ime. I to Milošu Došiću iz beogradskog sastava Band Over. Od onih što ne znaju šta će od života, ne znam da sam bolji, pa me sramota. Gitarijadu svako od nas doživljava i pamti na svoj način, ali je svakako najupečatljiviji bio nastup Atomskog skloništa 1991. godine u predvečerje rata na prostoru bivše Jugoslavije. Stihovi pesme Ne cvikaj generacijo bili su više od simbolike. Nećemo valjda biti mi ta nesretna generacija na kojom će se izvršiti velika posljednja racija. Gitarijada je nadživela državu u kojoj je nastala i ostala je stecište ljubitelja roka iz svih krajeva bivše Jugoslavije, koji i dalje svake godine dolaze u Zaječar da se druže i dobro provedu. Dolazimo iz Zagreba, pa očekujemo da će biti puno ljudi, da će biti dobra zabava. Čuo sam da je najveći skup to ovde na Balkanu. Bio sam pre 20 i nešto godine, još 90. davne, kad je svirao bend iz Zrenjanina Sutton, onda je bilo nas puno, tada se putovalo vozom. I posle toga sam došao na tu 50. kad je svirao Juliana Hip i od tada sam tu svake godine. Očekujem kao i svake godine zezanje u kampu, dobro društvo, pošto znam puno ljudi, puno drugara sam stekla ovih godina. Stara Jugoslavija odavno ne postoji, ali legendarna ju-rock scena ima svoj kontinuitet zahvaljujući Zaječarskoj gitarijadi. Posebno sam zahvalan i Zaječarskoj gitarijadi da ona postoji, to puno hvala da to postoji, jer dok postoji, ponovit ću, gitarijada, postojaće i rock and roll. Neka svi putevi vode u Zaječar, živa rock and roll. Pogledaj dom svoje anđele, iskini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš šemer smrti jad.